Bueno, ti xa vistes o vídeo que están grabando os da Ribeiriña e o Conchido? No, non vi nada. No. E onde está eso? Está subido no Instagram. Ainda non o vistes? No. Pois está tardando en velo xa. A verdade é que sigue. Sigues a asociación? Home, claro. Pois aí está o vídeo. Vale. Unha produción Era gusta calor e agora E onde ven cos tomates? é por aí. Non te baixes ti. Non te baixes, Carlos. Vai o riñón. Ai, iso que é. Aquí na Fondiña. A festa, mira, Carlos. A festa da Ribeiriña. A festa de Ribeiriña, o día 6, sábado. É lo que mira. Non sei. O 6 de junio. Atentos e atentas. Macro sesión vermú con Open Dream. Estará tamén DJ Animatón. Co DJ Gelito e os da Boina. Vinde comer o pulpo e malo churrasco. Vinde todos, Sesión tardeo con Cristina Sabás. Que se baixa? Da Salvas! Se acaba o mínimo y Manu X. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieres, no te alejes de mí. Pero Borja, o día 6 canta Maruja ou ven a Orquesta Marbella? O día 6, a Orquesta Marbella nas festas da Ribeiriña e Conchido. E o DJ Marcos Magán. Xa sabedes, o sábado 6 de junio, no Parque Infantil de Ribeiriña, Terceira edición da festa de a Ribeiriña e o Conchido. Esperámosvos.